četvrti takmičarski vikend šampionata Srbije u karting disciplini koji je održan na Ada Huji obeležili su promenljivi vremenski uslovi koji su dodatno uticali na pravilan izbor taktike. Sportski Auto Karting Savez Srbije trkom u predstavnom gradu uspešno je nastavio sezonu u osnovnoj školi sportske vožnje. Red sunca, red letnjih pljuskova uslovljavali su na kakvim će pneumaticima takmičari izaći na stazu bez obzira na klasu. Kada je klizavo, na podlozi jednako plešu mališani u klasi 1 i njihove kolege u klasi 6 u značajno jačim takmičarskim spravama. Pored toga, pravilno podesiti karburator itekako može biti od presudnog značaja, jer trka traje od 14 za najmlađe pa do 18 krugova za jače klase. Naravno, umešnost vozača neizostavno je bitna, ali sve to može da ode u drugi plan ako ekipa u boksu zakaže. U klasi 1 bez premca bio je Petar Bagatinovski koji je uspešno odolevao kako konkurenciji, tako i meteo promenama. U prvoj trci bio je brži od drugoplasiranog Nemanja Jovanovića za nešto više od 11 sekundi, dok je u drugoj Andrej Dobrota na drugom mestu falio skoro pola minuta. Klasa 2 u potpunosti je pripala Andreju Petroviću, koji je poput mlađeg kolege Bogatinovskog sigurnom vožnjom od starta do cilja diktirao ritam i suvereno kontrolisao trku. U prvoj trci drugog mesta dokopao se Igor Tešević, odnosno u drugoj Dimitrije Kovačević. Najviše uzbuđenja tokom obe trke viđeno je u klasi 3. U prvoj vožnji silovito sa pozicije 1 krenuo je Mateja Soldat i do polovine trke, tačnije 9. kruga, imao je i ozbiljnu prednost, dok ga kvar nije naterao da završi trku pre kraja. Pomenuta kiša učinila je da dođe do kontakta između vozača, ali i dodatnog napora da takmičarske sprave zadrže na stazi. U prvoj vožnji slavila je Dunja Đurđević ispred Sare Živanović. U drugoj trci klase 3 Mateja Soldat nije se dao iznenaditi i prvi je prošao kroz cilj ispred Dunje Đurđević. U klasi 6 bilo je 5 takmičara koji su se istakli ozbiljnim zalaganjem da osvoje ili zadrže svaku od pozicija tokom 18 krugova na radost navijača. U prvoj trci najbrži je bio Duško Ćirić, odnosno u drugoj Marko Tomanović. Šta bre ovaj ne menja bre? Ono što je bio prvi opet. Slažeš? Tako je, si vidio? Ja sam vidio. Još jedan. Krug, nema, zadnji. Ovo je zadnji. Ne. Da. A onda nema. Sada nema.
Čekaj, prođi kroz ti. Može ko se ja? Može. Možemo što. I ovdje kad ode na bazen Bravo. Šta sam ti rekla? A? Šta sam rekla? Bravo. Aj stani, vaga. Ljubi kasnije. Ovako možda držiš. Tako.